هجان همان که وانێدا ڕادواستم لەسەر پەیوەندیên هەولێر و پاریسێ و گرنگیاوێ سەردانە وەزیرە بەرگریە فەرەنسایش بوو هەولێرە divê dema hestiyarda ku aloziyên li navçeyê her ku diçin کورتر دبن به تایبەتی ئالۆزیên di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê li ser hindek diltengî ew çêbûne li ser hêrişên wan bû ser Partiya Karkerên Kurdistanê pekekê ku bûne hêncetek dana destê Tirkiye ku berdewamî ew navçetêne bordoman kirin xelkê sivîl tête kuştin û birîndar kirin bi sedan gundan bi tenê divan dû sê mehan da hatine çûl kirin zarar û ziyanên gihiştine sivîlên Herêma Kurdistanê bi milyonan dolara ne ez zêdetir radwastim ji berês Ezîz Mamilî çavdêrê siyasî dipirsim bi rêya Skypê ji Parîsê digel me de berês Ezîz tu bi xêr hatiye Kurdistan 24 ya pirsiyar divê demê de ew e ya hemîşe her timî tête dîtin ku Fransa giringiyeke zêde bi Herêma Kurdistanê dide ne tenê Kurdên li vê parçeyê berku li her çar parçeyên Kurdistanê giringiyê dide çima ev giringiye û ev seredana evrûke ya wezîra bergeriya Fransayê ji bo Hewlêrê tu çawa dinirxînî گرنگی فرانسه جبو پرسی کرد جبو نتوی کرد جبو استراتژی کرد جبو پرسی ژئوپلیتیک کرد تشتکی میجویه لانی کم ل 50 سالی رابردو دا فرانسه دوره کی باش بینوی جبو پیوندکانی نونتوی کردستان لایق و ولاتانی دیکه لایق فرانسه نکر بو خو لگال کردستان پیوندکی باش کردیه بلکو درگای پیوندکانی ناونەتەوەیی ناوچەیی لە ئوروپا و لە دەروای ئوروپاژی لە ئەمریکاژی کردوتەوە و دەورێکی گرنگ بینیوە نەها ئیڕۆژ ji ber serdانê wezîrî şerrê Fransa xanimî Florence Parly ew derdikeve ke rasteke sefer ligal Iraq bû lê giringiyekî zêtir ji dev pêwendî Fransa digal hikûmetî Herêmê Kurdistan ve ew derdixa ke Fransa bawerî ew e ku nabe dewletî biyanî Tirkiye و ایرانی جی دست بخنه ناو کاروباری ناو خوی و باشه برای عزیز بگو هرتنا وان هفکشین آلوزین لنافچه به تایبتی جی در حق پیوندین آلوزین دنابرا هریما کردستان هولیر و بغداد دال سر بودجه و ملف امنی و تندرستی و گلک ملف اندی هنه فرانسا به سردان خوی وزیر برگیری دکاره چه بکه یعنی جبو هنکی هیور کرنا وان آستانگیان هر وکو پیشتر جی ایمانوئل ماکرون گوت از دگلوی که مکو مافین دستوریین هریما کردستان بین دام بین جبهه کرن دکاره چه بگو هره بابتکانی فرمی که دیاری کراون لچاپکوتنی خانم فلورانس پارلی چشتیوار ندید و باس نکراوه لی فرانسا همیشه دولت عراق جبوی رزدادنه که دولتی که دموکراتیک به دولتی که فدرال به دولتی به که لکردستان رزی خوی هبه پرسی کرد لناو دستور عراق رزی لبگیره و پیوندکان عراق و کردستان لسر بنمایه که دموکراتیک و رزدانانی ناو دوبرکی به هر توگلا بخوی به فرانسه دوری بینی و هیچ وقتی کش اوی نشاردوتوا ایرو وزیری شری فرانسه بگمان دگاز برپرسانی عراق جبو با پیوندی باشتر کردن جبو رزگرتنی زیاتر لحکومتی هرمی کردستان لعراق دا بگمان دوری بینی و اخافتنی کردو و داواکاری کردو لبرپرسانی عراق باشه هون چاوارز کن دوی دمی دا چه هریکاریه که پاریس به تایبت جبو هولیر هبش برکو هم دقیرانه که آلوزا آبوری تندرستی جیده دار باسته بن هون دبیجن ده هبه یانجی تنه سردانه که لسر آست روبروبونا داعش آلوزین لسنوران دبکو همه هنگیه که هبه بگمان فرانسه لسال 2019 یک دانه پیمانی استراتژیک دگل عادل عبدالمهدی واژو کرد و او پیمان پرسش دگریت و بتایبتی لو هنو مرزده که امریکا خریکه کم درد که به فرانسه دخوازه دوره کی گرینگ بینه و یچک لو دورانه که دبینه بگمان با اختان با تو داخل کردستان با پیوندی حکومتی کردستان دگل بغداد و هیچ وقت نشارد تو فرانسه آلیکاری
دژ بە جیهادیزم و هەروەها لە ئالیای دیپلۆماسی بە حکوومەتی کوردستان ڕێز دەگرێ و درێژە دەدا. باشە بە هەماهەنگی دگەل کوردان فەرەنسا دکارە چ بکە ji ber ku em dibînin armanca xastekewê heye lê rojhelata navarast hebûna xwe xurttir û bihêztir bike bi taybet piştî behsa derketina hêzên Amerîkî bi temamî di nava sê salan da li Iraqê Fransa bi rastî jî dikare cihê Amerîkayê li Iraqê bigire eger hatû biguhere dê çi hevkêşeyên siyasî diplomasî herwiha emnî li Iraqê û di berjewandiya Kurdan da bêne guhertin li ser vê axê ji ber ku dûstekî kevne yê Kurda. چاو لێ بکەن فەرەنسا تەنیا وڵاتێک بۆ ئەمریکا لە تەواوی ئەو ماوەی لە 2023 لە بەغدا بۆ لە عێراق بۆ یەک جار وشەی فدرال حکوومەتی فدرالی نەهانێ سەر زمان ولی فەرەنسا هەمیشە بایەخی داوە بە فرەنەتەوەیی بە دەستورێک کە مافەکانی نەتەوەی کورد و نەتەوەی عەرەب پێکەوە بپارێزرێ و ئەوە جێ گرنگە دەردەخا کە بایەخێکی گرنگ دەدا بۆ بوونی نەتەوەی کورد پرسی نەتەوەی کورد استراتێژی نەتەوەی کورد و ئەوەشی نەشاردێتەوە باوەڕێ من ئەوە کۆ فەرەنسا دەوری دەبێ ئەگەر بێگومان دخوازێ لە استراتێژی داهاتووی عێراق دەوری گرنگ ببینێ و بەشێک لەوانە حکوومەتی کوردستانە کە دەبێ لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە ڕێزی بگرێت لە هەموو ئاڵێ لە ئاڵێ پەیوەندی ئابوووریەوە پەیوەندی دەستوریەوە لە پەیوەندی دژ بە داعش گەشەکردنی هەموو بوارێکی فەرهەنگی و ئابووری. باشە دێ هەموو قەیرانان دام دکارن ئابێژن ئابووری سەربازی ئەمنی هەموو جارەیە فەرەنسا لە کێلەکە کوردان ڕاوەستی ئەم ji بیر یا ساڵە 2017 jî wê astengiyên ketine pêşî Herêma Kurdistanê ji aliyê diplomasî ji welatên cîran û heta derve jî piştî referanduma serxwebûnê ku Fransa yekem welat bû ku derî vekir li pêşiya vandan û standinên diplomasî. Dixwazim divê demê da bizanim li ser maseya guftûguyan di navbera Hewlêr û Bexdayê da Fransa dikare bibe hêzek li pişta Kurdan ji bo garantîkirina mafên waniyên destûrî? بێگومان فەرەنسا لایەنی دموکراسی بە پێچەوانەی مخابن بە پێچەوانەی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا لایەنی دموکراسی و فەرهەنگی و کولتوری دموکراتیک لە فەرەنسا گەلێک مەزنە و ئەوە لە سیاسەتی دەرەوەژدان زیاتر بەرچاوە ئەمە دەبینین لە پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل و فەلەستیندا لە فەرەنسا سیاسەتێکی دەروەی سیاسەتێکی دوو دەوڵەت لە پەناییەک هەرداناوە ئەوە مخابن لەلایەن وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە زۆر شل و کزە کەوا بوو بوونی فەرەنسا لە عێراق گومانی تێدانە حتمما پاراستن و بەهێزکردن و پشتگیریکردن و پاڵپشتیکردن لە حکوومەتی کوردستان لە پرسی کورد لە عێراق دەبێتە جدی. باشە gelek spas بۆ بەڕێز عەزیز ماملەی چاودێری سیاسی ji Parîsê li gelin bû. Dema baş bît.